Kajingai betang ki bor pulit bat ki bor penya distrik ke West Karbi Anglong hak bat twet ban kem ya saungut kinong song snong ke Jatalong Riboy distrik hak haput bat ke Jela Assam hadien ke jing dia pen prayo maunong rem balabu da ke Karbi Anglong Autonomous Council KAAC ban tay ya ke inspection bungalow jong ke tenat forest ke council mena ke khat ar tarik unai wing arja arpuar kala penlong yo MLA bat MDC ke Mawati constituency uba Charles Marngar hak jing senran lang MLA bat MDC ke Nongston uba Gabriel Walang ban ya keren hidala dia ber chief executive member jong KAAC utuli ram ronghang haka khat pratre ujel leo arja arpusau uba Charles Marngar ulabu jing dawa ban weng ya ke ejahar persya ikita gi saungut namar ka don ke jinga dei bat ka kam ya kan atput kum ban syukdo bahlor ke jaka hajatalong barakam dak Assam ka KAAC house nam arja arpuar kalawan bu maunong rim ban sna ya ke inspection bungalow jong ka tanat forest ka council haka jaka ka balang presbyterian ban na ka ni ka daw ki paj ba kilami ban pen pra yo teu maunong rim Henry nagni jingja ki pulit ka Assam kila ujor ejahar ya ki saungot kinong song snong kata yo walking lin siang uproming surong uprilin surong bat udon bok nong spung bat ka arrest warrant nalor ka jingkot hajir ya ki ni saungot kala mi pau hau rempang arja arpusau kani ke jing sha thwet kala bu jing e ikini ki saungot ki bla hap ban suri bat penlong ka long yeng long sam jongki ban mat jing kruslai Haswa kani kala don ke jing kran lingba ke bor penyat Riboy district syaki bor penyat district ka West Karbi Anglong ban pen sange ikini ki mukodma persya ya kita gi saungon Henry kamsyam la urlong wat hadien ke jing kular nakaliang ka Assam uba Charles ulapen tip bolaya kran mat pha jing tho shaw menteri rangba ka jela Meghalaya u konrad ki sangma bat kumjo ru shaw ba prestun ten song usambut menteri rangba halor ka te phang pen ban kamsyam la don satya ka jing simkhia ke jingwan ke jongi hang ni ngidon kawai ke kam kaba deh hapok ke konsumsi ke jonga kini ke kam ke bala kam slam ke kam sateng ha ke baidei bat kibriu kinong song snong hapok ke snong Jatalong tengah snong ban ai kublai gerpang mengkong ya u CM jongi ba penyai singsim hadin ke jingia kenduk ke jingia phone menen ke sengi kerki ngilai penbaik banwan bani kenduk yo CM jong ka Karbi Anglong Autonomous Council Dr. Tuliram Ronghang ringkat baki executive member kumjuru iki member jong ka Autonomous Council hang ni nasor ban ai khublei yo CM hang ni baula ailat ingi bani kenduk ngelayo bani kenduk ban pensko ya kata ke jing ka ba kinong song snong hang te hapok ka thain borda jongi hapok ka konsulsi Mawati konsulsi ngi kenduk na ka por dengan poibik syakapon kaba keli. Pat kata kadai kejing kabangi kenduk kadai kejing syai ares waran jong ki saungut ki rangba nak snong Jatalong. Kini kalaja nadu snem arjar arpuat hakaba nakaliang jong ka Autonomous Council nang ni lawan bu yo foundation stone hang te snong Jatalong. Te nakaliang jong ginong song snong hadin ba kilayo kilai ban penprau ni foundation stone bakadau ke jeng penprau jong ki halor ka nongrem ba kadai kajaka jong ka balang presbyterian te halor kane nakaliang jong ka council kila aida ka FIR but kila aida kani ka aran wares but kini ki breu ki jongi pada hakini ki snam nadu arhajar arpuar hadu menta but hakani ke senam ke beladam hau benai November jong ke senam arjar arfulai moh ngilayo ya kenika waran ares te bepli kimnot ban mi shno ki haban ri elade namar ki shifting yo syakem ki khamlet ru syakut ban appear syakut hangte hapo ka judicial magistrate first class hapo hamran jong ka West Karbi Anglong da ke jingi suthu jengmot lang bat ngi ngila persang ban ye kran bat ke state government dan nakaliang ke state government kila ada ban ai ke jingtho bat nakaliang jong ke state government kila kerpat ban withdraw no ye kini ke case nrai hadu menta kampat long jadi lor kini ke nongrim nakaliang ke jonga ngawan khnang ban ye kendo ye CM ban kerpat ban withdraw no ye kini ke FIR da ke banga ngala ai da ke jingtho menta ke sengi ngala submit yu da ke memorandum bat hakini ke memorandum ke banga tho ngala kerpat yu ba unsur bah ban withdraw no ikene ke FIR ban penkut no ikene ke kes jong gini ki sangut kirang ba ke jing ga ba kini ki rong ba ki kendo ba pli ki menut ban phayeng ke jing ke ying ke sem ikon ki lok
jongki hakaba mano ban pesawat penap yang kesem jongki la da ukupa sing umnut banwan lane ukupa haying umyo ban syong ba ya halor kene konong rem kum unong mi kmat jong ne ke konsumsi ngasung kya pelat ikene ke kam tak hadu badal dihi ngawan hang ni hapo ka office jong ke Karbi Anglong Autonomous Council banwan banbu ya ke jingker pat bat ban ya keren bat ki ban ngasu kemen hadu kata ba hakene ke sengi nagaliang jong UCM ula ai ka assurance ba kalau ikat bala unsim ya kene ke kam bat banweng no ya kene ka FIR tingi ai kublai UCM hadin ke jing kendo bat kene ke jing kendo jongi kalong seso bat nyangi scam ba kini ki rorong ba kini ki kniat sengi kin salat na kene ke jing ka ba ki mat ki kendo namar kam dei ke jing le ke jong ki sangut ke dei ke kam ka ba kidai penbait lang daga senong ni borok koi namar ba ke jing le pen pra ke jong ki dei be kilek tang sangut ki le daga senong borok koi namar ba ke dei ke jaka jong ka balang tikidon ki kot ki slaru ki bala register ki jaka jong ka balang ki banga ngalara hang ni kabanga pensisha khmat jong CM jong kanika Autonomous Council kani kade ke jaka ka barok ngitip kade ke disputed ka jaka ka bangi kani ka asam bat ke megalia ngia kam yaki te menta ke jing pendek put mbek sam kadang nya hadu menta ke jing keren ya ke second phase hadu menta kam 4 poin ke spot inspection hadu menta kam 4 poin hadu menta ngimpat lek ya ke spot inspection ka bumut kadang sa pending hadu menta ide halor kata ka nong rimru ka ba nga sung scam ba banwan seni lada kani ke jaka kadai ke jaka ke badang sa hasun ngila banong balik la ban FIR nakaliang jongi lane nakaliang jong ka Autonomous Council kani kadai ke wei ke ba nakaliang ke jonga stan ke jonga ke bangawan haklis ke jingwan jonga ni kala long ke jing pensisha hiru ba kadai ke jaka jong ke balang lada kata ke jing penbet put mbek sam kadang yai makanaro namar ba hagar kombat kendo siap bat siap ke jongi ngi ngilong trai kendo ke siap nga ngalong trai ke perge jonga ke balang kalong trai ke tu jaka jong ke balang teng ha pen sisa ba kadai jaka jong ke balang kenang ba kani ke council UCM unsung thu ba kani plan kadai ke jaka jong ke balang le seboros kata umtip ba kadai ke jaka jong ke balang pi namar ba Karbi Anglong hibarok ke wei gim kam de ke private lah Karbi Anglong hibarok kuai kedai bagi jaka jongki jongka Karbi Anglong jongka council tinrei kaya per gar kombat kendo bat siabat ngi tilek se kadon gajing stu baklang ta jadi halor kata kenodim layo bani keren bat pen syairu yu ba kene kedai ka this land belong to the church namar ba daki po snam kinong snong kilamat jinge teke ke bangadon man ong kalong tangkat ni lada kajing penyat kajing penbet yau put usam kadai mentane kadai la shaine kadai la shamsnamne kadai lano ru ndai ka kongsan hi kadai kajing song suk kajing song san jong kinong song snong namar ngi so tho ba kajing penbet put mbek sam kam dai ka besuk mentala san pho tam teligi snam ke jelang ilayo haduk mentangim pala tingim la ban ong bagane kajing penbet put mentaru ngila ban pendep no eka kajing sisa ngila don ke regional committee kumwe ne ki member jong regional committee bang inlek no syaga spot inspection hindai hadu menta 4 la ban lek kata tengam not ban ong lano nomar kabor kam dei ke jonga kabor ke dei jong sarkar hindai tanggawai kalong lada ke dei lano ru ipai ba ke jongi ki dei ban song sok song san kanam dei ban me kano ke jing sosi Nalalay berbachal sandu ke por bajia bayo ya kede ka warren arrest cek itu gisnong ngalay kendo iki bro saungot itu balasya ayat ka warren arrest kendo ka jing sukia kemensim bang kia tu batang hayin asam ro kin sumla su ban bit hai na ka daw ka jing tin bagi kulit asam ki wan yet berbor iki haba menin ni bachal zong yawan sini ban ban ya keren ya kan ka kam kanu ngadap da jisukmen aga bangayo ban yarap na kamenta jongki bar khamtam ya jing sha nyon bain palat jong ke jaj benreu khasi jongi ki basong hai khaput na de hakano kono ka jaga tinga sokumen sika de bang yawan hani bar hakaju ka por ya ke ka ba usia masungu masuai kublai ya ki MDC ki parang ni ya ki ya usia nani ba upediang sobayangi bat ulak kloi hiru hakaban ya keren bat simkia ya kani ka kam kumala keren di bachal ngam da kwa ban juju hare ka de ka jingi ya ka jaj benreu ka jongi kajing kade katai kajing poi kajong ani kajing man sandran lang wa chal bagi sukwa
ba kajong song sup song san ka dik badon kamtam ha ki da khaput ki jongi kata Hakawai ka liang u Chief Executive Member jong ka KAAC utuli ram ronghang halor ka jingdawa ki MLA na Megalaya ulaong bo unlum ka jingalang ka council banyakran halor ka ni. MLA, two MLAs coming here regarding the border issues. So this application, this memorandum, we have to discuss my colleagues and we have to place our EC memorandum. After that, we have to inform to MLAs to Meghalaya. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki bataya kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha, ka jing im bakam bha. Pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.